Den die Türkei Afrin angegriffen hat und angenommen hat, muss ich leider sagen, dass es in Deutschland dazu überhaupt keine Diskussion gibt. Es wird wenig wahrgenommen und die deutsche Bundesregierung steht leider noch eng an der Seite von Erdogan und wir versuchen, die Diskussion in Deutschland dazu befördern und deswegen sind wir hier, um uns vor Ort zu informieren. nedeni behenem hatındır. Türkiye ket Afrin'e Almanya alikayda Türkiye. Ve mıxasım hund ser koçberin Afrin'e insanı Afrin'e derketine ser durumavan Afrin'e çıbu ve Türkiye. طبعا هذا الشيء كثير مهم بالنسبة لنا، يعني تجينا وفود من جميع دول العالم لحتى تتعرف على النظام الديمقراطي اللي موجود في شمال سوريا يعني بشكل خاص. حاليا يعني عم نشوفوا انه مدينة منبج يعني الوضع مستقر وآمن، الا الهجمات التركية يعني حاليا عم نشوف انه دائما في تصريحات، دائما في على شاشات الإعلام تهديدات على مدينة منبج يعني بعد مدينة عفرين. Wir haben einzelne Familien aus Afrin getroffen, aber jetzt würde ich gerne wissen, haben Sie als Stadtverwaltung dorthin nach Schiebak Kontakt? Wer betreut, was ist dieses Lager? Ist das von UNHCR oder von dem Regime? Wer hat die Zelte und die Sachen dort aufgestellt? Kann man da in irgendeiner Weise mit, zum Beispiel, dass wir deutsche Hilfsorganisationen حكومة العدالة والتنمية الممثلة في أردوغان كانت لها دور بضرب القرار، نسف القرار والعمل التعسفي والعمل الإجرامي الذي مر على عفرين وأخص بتلك التغيير الديموغرافي الذي أتى من أماكن ثانية إلى أماكن عفرين باحتلال عفرين بتغيير جغرافية عفرين من مكون ما إلى مكون ما لا يعرف على الوترية الوطنية الذي هو يدعي أنه هو أبو للسلام وهو الإرهاب الأول في العالم.